Baby GT. Oh, 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 trek. Wah. Wahoo. Lumayan, lumayan. Ultralek. Oke, hari ini mau casting lagi ultralek sama my boy. Kita ikut, lumayan buat cari lauk buka puasa. Oke, ini saya coba pakai pensil dulu, Tomigo. Target kita ya baby GT. Oke. Kita coba di sini dulu. Bismillah. Waduh. Ayo, mana? Oh, strike, bro. Strike. Strike, bang. Baby GT. Aduh, lupa bawa keranjang jaring. Terpaksa kita bawa ke sana aja dulu. Bang. Oh, 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 strike. Wah. Lumayan. Nih, Bang. Oke, coba lempar lagi. Strike lagi. Asik. Bang, sana aja duduk. Tunggu lewat bot. Dong. Ayo, baru 2 strike.
Pasti di situ. Nah. Wow, 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 wow. Wah, bocah. Bocah, Bang. Lepas. Wow, 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 wow. Ada yang besar, bro, yang ngejar. Bismillah. Ayo, mana? Kita coba ke sana. Kosong. Oke, kita istirahat dulu. Baru strike 2 ekor. Baby GT lumayan lah buat dibakar. Tadi ada strike beberapa ekor, ada yang mocel, ada yang lepas. Ya, yang berhasil naik cuman 2 ekor. Lumayan lah. Susah ini. Ya, ini karena si Boy ajak mancing. Ya udah. Ini hari pertama puasa ya. Jadi sambil nunggu buka puasa kita mancing aja. Oke. Oke, coba tes lagi. Nggak ganas. Ada lagi nih, bro. Ayo, mana ikan?
Dah. Lumayan, lumayan. Ultralight. Pakai Tomigo. Sini nampak lagi bang.